benshi mu bakurikirana hafi ibyerekeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazi inyubako ya White House iturwamo ikanakorerwamo na perezida w'icyo gihugu kuva mu mwaka w'1800. White House ni inyubako yagenewe perezida gusa n'umuryango we, nyamara buri perezida wa Amerika agomba kugira Visiperezida. Mu myaka yatambutse ba Visiperezida muri Amerika baturaga mu nzu zabo hamwe n'imiryango yabo kugeza ubwo mu 1974 inteko y'icyo gihugu yemezaga ko bashyirirwaho ahantu hihariye ho gutura mu rwego rwo gusigasira no kubungabunga umutekano wabo. Mbere yo guhinduka yagenewe guturamo abanyacyubahiro, ubusanzwe yari inyubako igenewe guturwamo n'ukuri ibikorwa bya gisirikare mu ngabo zirwanira mu mazi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1923. Iyi nyubako izwi ku izina rya Number 1 Observatory Circle yubatswe mu 1893 nyuma yo gukorerwa igishushanyo mbonera n'umunyamerika Leon Emile Dessez. Iyi nyubako nayo iherereye mu mugwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwo Washington DC. Ikimara kwemezwa nk'ubuturo bwa Visiperezida wa Amerika ntabwo byahise bitangira gushyirwa mu ngingo kuko haciyemo imyaka 3 ntawe urajya guturayo. Nelson Rockefeller yabanje kujya yifashisha mu bijyanye n'ibirori by'imyidagaduro kugeza ubwo yasimburwaga na Walter Mondale wabaye Visiperezida kuva mu 1977 kugeza mu 1981. Mondale wabaye Visiperezida wa 42 wa Amerika ni nawe wahise wimburira abantu bose gutura muri Number 1 Observatory Circle mu gihe yari yungirije Jimmy Carter wabaye perezida wa 39 w'icyo gihugu. Kuva mu 1974 iyi nyubako imaze gushyirwaho akayabo ka miliyoni 2.6 z'amadolari y'Amerika ku bikorwa byo kuyivugurura gusa, ndetse binateganyijwe ko izakomeza kwifashishwa n'abo banyacyubahiro by'igihe kirekire kuko nta makuru ahari yo kuba hakubakwa indi. Business Insider ivuga ko hari andi masezerano ya miliyoni 3.8 yasinywe hagamije kuvugurura iyi nzu imaze imyaka igera ku 128 by'umwihariko mu birebana n'imiyoboro y'amazi, kuvugurura igikoni, ibyuma bitanga umuyaga n'ibyongera ubushyuhe n'indi mirimo itandukanye. Nubwo Nelson Rockefeller atatuye muri iyi nzu nk'uko byari bigenewe agahitamo kuguma mu rugo rwe yari asanzwemo, uyu mugabo bivugwa ko umuryango we batanze miliyoni z'amadolari mu bikorwa bigamije kugura ibikoresho byashyizwe muri ino nzu. Kuva Mondale yatura muri iyi nyubako nta wundi muntu uraba Visiperezida wa Amerika mu bamukurikiye bose ngo aveho atayituyemo, ndetse no kuri iyi nshuro niho Kamala Harris atuye, nubwo byamusabye gutegereza amezi 2 kugira ngo abashe kuyimukira kuko yari iri gusanwa. Iyi nzu yubatswe mu kibanza gifite hegitare 5.3 mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Washington. Ubwo yubakwaga mu 1893 yabarizwaga agaciro k'ibihumbi 20 by'amadolari. Aya akaba yarahwanye na miliyoni n'ibihumbi 603 n'amadolari 185, asaga hafi miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda. Amakuru Mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.